kamer novinarjev. En lep pozdrav vsem pred derbijem v prvi slovenski nogometni ligi v nedeljo 2020 v Stožicah. Z nami sta Igor Bišćan in pa kapetan Branko Ilić. Najbolje, da kar takoj preidemo k bistvu. Igor, prvi derbi v Sloveniji je pred vami. Odigrali ste že kar nekaj derbijev kot igralec v Grčiji, v Angliji, doma na Hrvaškem. Zdaj pa je pred vami še slovenski derbi. Prije svega pozdrav svima i iskoristit ću ovu priliku da čestitam Mariboru na ulasku u Ligu prvaka. Mislim da je to za cijeli slovenski nogomet jako veliki i vrijedan uspjeh. Naravno, poželit ću sreću Domžalama sutra, koji također igraju jako dobro u Europi i još uvijek imaju šansu da naprave i da poprave u stvari i da doprinesu još većem uspjehu slovenskog nogometa. To je prije svega. A što se tiče derbija, mojih iskustava kao igrač su drugačije od iskustava, trenerskih iskustava. Da li ću moći nešto iskoristiti od toga, ne znam. Trebao bi nešto malo iz perspektive igrača poznavati situaciju i znati što se u glavama igrača dešava prije i za vrijeme same utakmice, ali naravno da je još dosta rano u ovoj fazi prvenstva u kojoj se nalazimo, prvi krug, prvi derbi uopće i u situaciju u kojoj smo i mi i oni, ja bih rekao, u dobrom periodu. Naravno da oni će biti poslije ove utakmice psihološki jako dobrom momentu. Kvaliteta njih i nas, ja mislim da je podjednaka. Svakako da, ne znam da li možemo reći da smo mi dali neko favorit na našem stadionu. Sasvim sigurno da ako nije niko favorit, da je teško bi bilo koga mogli proglasiti outsiderom, tako da očekujem jednu prije svega zanimljivu kvalitetnu utakmicu. Nadam se da će stadion biti dobro popunjen pa i da to doprinese još bolje atmosferi, dekoru i da svi skupa vidimo kvalitetan nogomet i naravno s naše strane bi bilo dobro da ostvarimo povoljan rezultat. Torej, kratko, kot so že vajeni, čestitke Mariboru in pa vso srečo Domžalam za jutri. Igralske izkušnje so seveda drugačne od trenerskih, upam pa, da bom vendarle lahko pomagal tudi z osebnimi izkušnjami, ker vem, kaj se dogaja v glavah igralcev pred takimi tekmami. Upam, da bo stadion poln. Branko Ilić, tekma, ki je nekaj posebnega, tudi seveda za vas, ker ste doma iz Ljubljane, najbrž je dodatna teža vsem tem. Prvo lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi tudi rad prvo čestital Mariboru za včerajšnji uspeh. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, kaj to pomeni za cel slovenski nogomet. In pa seveda želim srečno Domžalam proti Marseju na drugi tekmi. Glede tekme z Mariborom, jaz kot igralec ne bi kaj preveč razpredal. Mislim, zavedamo se vsi, jaz kot vsi moji igralci, da ta tekma pomeni nekaj velikega. Že s tem mislim, da bojo Stožice razprodane, tako da jaz mislim, da je tekma v pravem cajtu in da imamo eni in drugi zelo dobre priložnosti, da tekmo odigramo dober. Mi se bomo pa seveda vselej kot doslej potrudili po naših najboljših močeh, tako se tudi pripravljamo na to tekmo in mi bomo naredili vse, da na nek način, tako kot delamo tudi na treningu, da iz tedna v teden napredujemo, da smo boljši, imamo rezerve in sigurno bomo naredili vse, da bomo razveselili naše navijače. Pred vašimi vprašanji še nekaj podatkov. Torej, vstopnice se dobro prodajajo, do tega trenutka 6000 prodanih vstopnic. Na tekmi bo v veljavo stopila personalizacija vstopnic, torej vsak bo moral ob prihodu na stadion izpolniti osebni podatki v svojo vstopnico in imeti s seboj tudi osebni dokument. Pristojni organi so za to tekmo prepovedali točenje alkohola na tekmi zaradi rizika, ki ga prinaša derbi. Navijači Maribora bodo lahko karte kupili le prek nogometnega kluba Maribor. Če pa bodo prišli na vhode na stadion z napačnimi kartami, seveda na ljubljanske sektorje ne bodo zaradi varnosti mogli vstopiti na stadion. Zato prosimo za korektnost in pa da upoštevajo naša in pa navodila nogometnega kluba Maribor glede vsega tega. Še kakšno vprašanje morda glede organizacije? Koliko vstopnic ste namenili organizator Maribor?
Kot vedno gre za dogovor med Mariborom in pa Olimpijo. Tokrat bo na tribuni 400 viol in pa 200 ostalih mariborskih navijačev. To je to za organizacijo. Ok, zdaj pa vprašanja za Igorja in pa Branka. Ste mogoče zadovoljni tudi malo, se je Maribor uspelo uvrstiti v Ligo prvakov, da mogoče njihove glave ne bodo še malo skičene, tako da mogoče ne bodo v takem stanju, kot bi bili sicer, če ne bi uspeli tako naprej. Branko, števi prvi. Pa jaz bom tako rekel, ne bomo se zanašali na to, glede na to, da so imeli težko tekmo, da bi razmišljali o tem, da bojo utrujeni. Mislim, da imajo zelo dosti časa, da se dobro regenerirajo, ampak mi se s tem res ne bomo obremenjali. Naredili bomo vse, da bomo mi tisti, ki bomo pravi, in pa seveda potem bomo pa videli po tekmi, kaj nam to prinaša. Glede tega, kar ste rekel, tudi glede na to, da so zmagali, mogoče so speli kakšen kozarček več, kar je čisto normalno, ampak z druge strani jim je pa tudi samozavest rasla, kar je normalno po taki tekmi. In tako, kot sem rekel, mi bomo vse naredili, da bomo mi tisti pravi, in res se veselim te tekme, kot sem že rekel prej, ker bo poln stadion in to je, mislim, da najbolj pomembno že za nogomet. Mi bomo pa vse naredili, da bomo mi tisti, ki se bomo na koncu veselili. Je pa res, da ta tekma še ne prinaša nič dokončnega. To je šele prva tekma, imamo jih še kar nekaj med sabo, tudi z drugimi ekipami, tako da je to. Igor, še tvoje mnenje. Pa ne računamo na bilo kako opuštanje Maribora, a svaka ekipa koja na ovaj način se plasira u Ligu prvaka, sad sigurno samo može biti u pozitivnom psihološkom momentu, a što se tiče umora, dovoljno dana je ostalo do utakmice, tako da ne možemo računati na to. A kao što je Branko rekao, najbitnije je da se koncentriramo sami na sebe i da mi budemo što je moguće bolji. Mislim da ćemo se na taj način najbolje pomoći. Kadar Škodani? Pa kadar je sličan kao što je bio prije zadnje utakmice. Vidmar još uvijek ne znamo koliko je ozbiljan taj problem koji on ima. To bi trebali znati do kraja tjedna. Najvjerojatnije neće biti u kadru. Brkić je još dvojben. Postoji vjerojatnost da će biti u kadru, ali se još nije priključio normalnim treninzima. To ćemo isto znati u narednih dan, dva. Olimpija nije pobedila Maribora, ni zmagala proti Mariboru v minulem prvenstvu, na prvenstvenih tekmah. Je to motivacija ali pritisk? Pa gledajte, sasvim sigurno da je samo po sebi jedan veliki motiv igrati protiv najvećeg rivala na svom stadionu. Imamo dobru priliku da se okušamo protiv momčadi koja će igrati u Ligi prvaka. Imamo naravno dobru priliku da popravimo te statističke stvari koje u biti za utakmicu nisu bitne, ali možda nekom nešto znače. Na kraju krajeva, kad krene lopta, sve to pada u vodu, tako da je bitno da imamo naš cilj i da znamo kako doći do njega. Naravno, statistika je za neke druge, kao što sam rekao, na nama je da mi pokušamo igrati što je moguće bolju utakmicu i pokušamo ostvariti najbolji rezultat. Motiv je igrati proti največjim rivalom, proti ekipi, ki se je uvrstila pravkar v Ligo prvakov, imamo priložnost, da popravimo statistiko. Še kakšno vprašanje? Branko, morda prvi večji test za Olimpijo, če izvzamemo Vaso v prvem krogu kvalifikacije za Ligo Evropa. Olimpija igra lepo, ampak ni še igrala proti Mariboru, ni še igrala proti Domžalam. Kako to lepo igro prenesti tudi na tako tekmo z močnim tekmovanjem na boju? Pa tako bom rekel, mogoče je res, ampak jaz ne bi podcenjeval te nasprotnike, ki smo z njimi že igrali v slovenski ligi, zato ker mislim, da smo mi bili tisti, ki smo bili pravi,
nekje smo delali tisto, kar nam je bilo rečeno strani trenerja in mogoče je potem to tisto tako izgledalo prelahko. Je pa res, da se je v nekih trenutkih, tudi ko smo igrali v Kranju in z Ankaranom, mogoče pokazalo, ko ne gremo v tekmo, to je seveda par minut bilo prisotnih, tako kot bi morali, pride do nekih težkih trenutkov, ampak mislim, da ne bi rekel zdaj, da je pa Maribor tekma, ki bo veliko drugače kot ostale. Seveda že iz tega razloga, tako kot sem prej rekel, da bo poln stadion, da že medijsko je sigurno bolj eksponirana tekma in mislim, da vsi igralci se seveda podzavestno nekako mogoče bolje pripravijo na to tekmo in bomo pa videli v nedeljo po tekmi, bom seveda kaj več lahko povedal. Še kdo? Trenerja, a je Maribor moštvena ekipa ali so posamezniki? Kaj je močnejše? Je li? Če je Maribor ekipa, više momčad ili više Pojedinci. individualno? Ja. Pa ja, mislim da je svaka ekipa jaka onoliko koliko je ekipno jaka. Maribor je pokazao da je ozbiljna ekipa, iako tu ima sasvim sigurno kvalitetnih pojedinaca, mislim da njihova snaga, njihova vrijednost u tome da su kolektivno jako dobri, da imaju dobro pokrivene sve pozicije i igraju već neko vrijeme skupa, imaju taj mentalitet natjecateljski i ja bih rekao da je to njihova najveća kvaliteta. Svaka ekipa je močna toliko, kot so močni kot kolektiv. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Popoldan še fototermin za snemalce in pa fotografe ob 18:30 na Žaku. Hvala. Hvala.